Minn din il-ġimgħa pajjiżna nneħħa numru ta' restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19 biex eventwalment nibdew nersqu ftit lejn in-normalità li konna mdorrijin biha qabel dan il-virus ħarbtilna ħajjitna. Bidla sinifikanti hija dik tal-usu tal-maskri hekk kif wieħed m'għandux għalfejn jilbishom iżjed ħlief fi sptarijiet, kliniċi, djar tal-anzjani u fuq l-ajruplani. Fid-daw ta' dan kollu Net News din il-ġimgħa żar il-Belt Valletta u staqsa lin-nies x'jaħsbu dwar dawn il-bidliet. Pajjiżna reġa' beda jiesaq lejn in-normalità wara l-pandemija hekk kif tneħħew il-maskri fil-maġġoranza tal-postijiet. In-nies jaqblu jew le? Ejjew naraw. Taqbel li jitneħħew il-maskri fil-pubbliku? Ma nafx ngħid xorta għadaw il-virus sew. Daqshekk konvinta. Sa ċertu punt, iva. Nħobb nilbisha ħanajtek għax għaddejja hekk maqtija. Jiena naħseb li għandna nibqgħu mbagħad kulħadd jagħmel affarijiet tiegħu. Sounds good to me. Yeah, I think it should be left to the Personal individual. Ma nafx taħadni. If a person wants to wear a mask for their own protection, it's fine by me, but no one should decide what the individual should do as long as it doesn't harm other people. Yes and no. It depends. For il-bus or for il-ferry, yes, but otherwise I don't think so. Minkejja li l-maskra m'għadix obbligatorja ħutu ħossu li xorta waħda għandhom jilbsuha b'mod speċjali f'postijiet fejn ikun hemm ħafna nies. Ħatibqa' tilbisha inti hemm xi postijiet partikolari? Le. Però nġorrax taf inti, xi kultant irulek tilbisha. When I go to the inside on the shop, I put the mask. Prova, fit-toroq u ekku. Ekk kien hemm xi folla nies, nilbisha għax nibża. Jkun hemm in-nies. Certain places we still carry it with us. Kemm bżonn iva. Speċjalment meta tkun fil-kwantità tan-nies. No, actually not. Biex jekk ma jkunx hawn dak il-fullaġ naqbija dejjem nilbisha. Iva ħanibqa'. Iżda n-nies jemmnu tassew li l-maskra qed tipproteġihom il-virus. U taħseb li tilqalek biżejjed? Dik li għandna u. Tinqed tilqalek li naqriet lemmu lawu. Suppost hekk mal-min issa. Ejja ta' tajbu biex naqqas il-mart. I think it does a bit. When we were really bad, I think then it was really necessary. Kristin Mamo għal Net News mill-Belt Valletta.